hari ibintu rero wewe burya wowe ukurikiranya mbere ndakubwira urazi ibintu ibisabwa kugira ube umufanzi wa Sat B. Wow nuko utegereza ko umujya iminwa reka nakwereke kugira ube umufanzi bien wa Sat B utegereza kuba umuntu wa mbere urabona ngaha utasha mu kwaha umuntu wa mbere utasha mu kwaha kuvuga ubirya ibyashu umufanzi wa Sat B utegereza kuba umuntu wa mbere ubwo mufyeta iminwa urabibona utegereza ko ubuze gutama utegereza kuba umuntu uzi kunyongesha agasusu utegereza kuba umuntu ufise itayi n'ikidaje ca primus gicuritse bakuvuga uvyimvye hejuru nka mbombo firimbi urabona kujya kuntu hejuru ari hanini musi gato isinzi namba yaricaye ku munyu sinzi utegereza kuba umuntu umenga umanya wose wikoreye ibuye bijya bintu biri mu mutwe utegereza kuba umuntu we uzi kuvuga amajambo urabona bijya bintu avuga ndakunda cyane muri ababoss wanjye urukuvuga yo abantu uzi kuvuga kaya kajwi utegereza kuba umuntu kandi uzi kuvuga yes cyo boy satura amabafri zikwenga go for paese bararira nabyo utegereza ko ibyo byose utabizi nico gituma kenshi yushatse kwinjira muri team Satura babanza kukubaza ibyo byose uzi teste ziberahe mu ruziba hari yanye niyo bibera kugira baguteste mabarira utegereza kugira ibyo byose kugira ube umufanzi wa Sat B ibyo rero bajya abandi bose barihenda okay sawa okay ndakubaha nuvyo yego ndi